Alihai an tungkan abua mis huruf baperahulaweng nyota hai adik metitik dua tema huruf sama ji linteng nyonjim ngan hakha kenang tada lagi tinju tan ule meprum ji jatem nyo huruf dada mepingko tedu meram jawaban adun mis huruf ra parang cah duro mis huruf zo parang cah utem disin dengan shin megiga-giga lage gegajongan kokoh papen disot dengan van umpama sadep tempat mat megum terlinteng nyota dengan wa urang raya prun ni bagure bun temeng di dengan gana metam seule tinggal di rabbine adeng di huruf faqaf umpama jalo atau perahu kama pekareng tema huruf kehai bungong pade baban ngan cagle hanahi pedeng tema huruf lam wahi bohate ban mata kawe hanale beneng menyo huruf mim lage glang tanah menan ke contoh di dalam jangan tahafai haine malam ngan bunga mangata tu awate gop yukem nyonun telinteng metalum tite nyawa hai ade membungko udeng munyong hae ban ruhum binte munyolam aliran pagopineng nyo hamzah hainya meduro kawat nyo yasa bantan ite langukrung ngan wassalamu karangan tamat menan ke surat legure jaman